Ako Rajićevu posmatramo kao prostor komunikacije po, da kažemo, horizontali, po prostoru, gradeći objekat, najveće pitanje javnosti je zapravo bilo kako ćete funkcionisati po vremenskoj vertikali, jer se znalo da će na tom prostoru sigurno biti pronađeno mnogo rimskih artefakata, ostataka civilizacija koje su bile ovde pre nas. Šta ste i kako uspeli da sačuvate i da li su investitori iz Izraela koji se bave biznisom imali razumevanja za našu lokalnu kulturu i potrebe? Da, to je sudbina koja je zadesila ovu lokaciju i to je jedan od razloga upravo ti istorijski ostaci arheološki što je projekat u početnoj fazi stajao određeni broj godina, dok se nisu završila arheološka istraživanja onako kako to naš zakon nalaže. Veoma je bogat taj fond, kako kažete, po vertikali. Ti slojevi istorije na tom mestu su dosta bogati. Već na nekih možda metar i po nalazi se 17. vek turski ostaci, turske pijace koji su otprilike poravnati sa pravcem pružanja Knez Mihajlove ulice. Ubrzo potom, negde već sledećih pola metra ili 70 cm dođemo do 4. veka, do rimskih ostataka, ulice sa upojnim bunarima i sa elementima infrastrukture i sa ivičnjacima koji su predstavljali jednu vrstu, zapravo neke vrste promenade, neke vrste trgovačke rimske ulice koja se nalazila ispred rimskog kastruma po tumačenju arheologa. I još malo u dubinu i tu smo već na 2. veku gde je registrovan jedan veliki rimski trg od krečnjaka, zapravo iz doba 2. veka, koji je zapravo bilo jedno proširenje i opet ispred rimskog kastruma. Sluti se da je u stvari taj sloj i to mesto gde se spaja taj profani sloj sa, recimo, vojnom strukturom, najzanimljiviji arheološki, tako da su ta istraživanja potrajala jedno vreme. Pronađen je veliki broj pokretnih ostataka koji su premešteni u arheološki institut, a ti krupni delovi kamene plastike, isto neki koji je vredelo sačuvati su sačuvani, ali od samog starta je postojala i naša ideja kao autora rešenja, kad smo se upoznali sa istorijom tog mesta, a i stav Zavoda za zaštitu spomenika kulture i grada i Republike, da bi nešto od tih ostataka vredelo izložiti na samoj lokaciji, pošto oni nisu bili te kategorije da se štite in situ, to jest onako kako su zatečeni. I mi smo kroz proces razgovora sa investitorom, poštujući sve te inicijative, u stvari trudili se da zadržimo ideju o izlaganju arheoloških ostataka, pogotovo što se ispostavilo da je zaista komplementarna ta podudarnost i rimski trg je na delu gde je sad pijaceta projektovana i taj deo trgovačke ulice koji je sačuvan je deo koji je pripadao aspektu trgovine iz tog vremena, tako da tu postoji nekakva paralela. I onda smo u poslednjih 2 godine imali intenzivne razgovore i sa Sekretarijatom kulture i sa Muzejom grada Beograda i sa Narodnim muzejom i sa stručnjacima i Zavoda za zaštitu spomenika kulture i grada i Republike da to zaživi i da se realizuje. Investitor je to razumeo kao obavezu i to je ušlo u njegovu građevinsku dozvolu i pokazao je interes u stvari da do samog kraja zadrži tu inicijativu i tu ideju i da realizuje tu zamisao.